emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga Phuma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga Bathi ngisoni, bathi ngihara, bathi umama uyathakatha Kanti bangibiza ngo-17, kanti ngiselja ngifilipini Kanti yakempilo bheka inzima, kanti nesendo bheka liyajika Mele vele uqine iqaka, vele ubuqeke dolu thandaza Phuma ekhaya man Phuma ekhaya man Yeah, get now craving for a piece Qala ubona impilo inzima man Starting to pray, ngibiza umdali konke kuzolunga, konke kuzokhanya Get now craving for a piece Qala ubona impilo inzima man Starting to pray, ngibiza umdali konke kuzolunga, konke kuzokhanya man Konke kuzokhanya man Konke kuzolunga man Kuzokhanya man Yeah, yeah Phuma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga Phuma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga Akuhluleki idlozi kuhluleka umdali mina ngimancenga ngicela lokhanya phela kuyaswela ngibulawa indlala ngashona eGoli ngithi ngiyozama ngafika khona kuyoshona ilanga ngavuka ekuseni ngithi ngiyozama day 2 ngiyabuya interview i-notification ehamba ne-call ithi ngiqashiwa ngifike Monday fonele ekhaya ngibatshelele indaba ayi ngiyathemba uyojabula umama futhi nedlozi selivumile mama Akuhluleki idlozi kuhluleka umdali mina ngimancenga ngicela lokhanya phela kuyaswela ngibulawa indlala ngashona eGoli ngithi ngiyozama ngafika khona kuyoshona ilanga ngavuka ekuseni ngithi ngiyozama day 2 ngiyabuya i-interview i-notification ehamba ne-call ithi ngiqashiwa ngifike Monday fonele ekhaya ngibatshelele indaba ayi